Me wana mi boka bodo ojle ogbesusu gege wenu. To kan heji mi nan tindo droje gonjo mi on Kristi Jesu tondali nando non la wendagbe podo nando ma homenjrado ho. Mi nan sono ma nu pikplon bon owewe dali kele dide asisa ogbesusu gege Kristi ton drodo. Bon chomion eton lo polo kede dali minan so no tindo ojre ide gbibo eton na gokona mi bon nando hodena mado ganon le awfie salon le mehenu kundo biale asu kwasi po le wendo etito tu klame le podo akotale Nvemi na mini tunto mi ton ayi nando do mi mando ogbesusu gege lome podo nando moi to go flame pata. Mi wana bo mi somo chomnyon Kristi ton yi boto no kon yito. O homi ma eheyin o weta o sokhia le ton lo me bo ebe mina lide je afo o ta konukun ewe aweji sokhia o ta ko ewe awe. Ehihia do le. To nu hele godo nyen somo angeli devode jete son olome ja etindo hunhun daho ayigba so hun bongigo etondali esoyi hunhun do dakwa ogbelele domo Babiloni daho he so jizo sun fio ahovi finino ahovi le tonde puro ogan ho gbigbo manwe le ton puro ogan ho he gbewana mewe dopo ton na akotale po ko nu to ofe homegle ayodide eton tome aholu ayigba ton le so to galo he ajowato ayigba ton le lezun adokunu bonkunkrun ogbedudu eton tondali Nye so se ogbe devode son olome to didomo mi ton son eme mi omenche mi do mi mareto to onyando eton meblo do mi yi to azon kan eton meblo na yedo nyando eton ko hopli hlan olon shiwewe ko sofli onyan eton mi swaho eton hlen yedo dile ye swaho eton mi do na mini so nye do awe hlen di azon eton to kofu heme eba gote we yena so go hlen te do gbe aweji nemu we eto gigo panaide bo so nono ogbedudu me awufiesa po homegle mon koton po we mini ni ne na eko do to aiha ede tome do ai ahosi ton we nyensin nyemanayi asuchi osigba nyemanato awa blenu na mu ene wutu we
azonyan kan eton na wa bedopo oku awublanu po ouvekpo ena yi mion do fie melan na hunhun we chiwe we okruno reto ohwe etonda aholu ayigbaton le reto ayode he bo sotin to ogbedudu me he le na do avi hane bona so vi avi ne wenwena ye namu azo fifio etonton ina so cite to aganu bwebwe na awujiji awufiesa etonton domo sho otodaho hunhun lo na ogan dopoji we dida to ewa ajowa to aigba ton le na viavi bona soto awublane na mede ma ho ajonu yetomba ajonu sikaton fatakaton osanu akwegigenu ton pali alavo dagbe oge fun meton sheda amamuton avoveton ati reviviton nusizan nkonko aja kudu ton ajala kudu ton lepo nusizan alopalopa ati akwe gigenu leton ogan veton ogan yuton bo do usanu mambliton poro ki namoni ton nu hwenwan bli ton ami sisa ton nu enkun ton ovin ton ami ton linfin dagbe ton likun ton kanlin ton lengbo ton asoton keketon agbasale ton po ogbe peto ton le po boro sise aira toe tuwan hodole yeyi son dewe onu vivi bo so nyohwan pele yesudo son dewe yema soto na moye pereba jowato onu hele ton heye zun adoknogbon alo etomele na shite to agan bwebwe na awuji ji awufiesa etonson bona to avivi boto awubla domon sho otodaholo ye reshion alavo dagbe na po oge fun ume ton po avove po eheye yi sika do dua shona po osanu akwegigenu ton po pali po na ogando po me we adokun daho mon koton sun ofo ohun tole dopo ogbe ohun me tonle nkonkole po mesoha reto ajowa nu okuji lepo soshite to aganu bwebwe boto akwado pwenwena ye azo fio etonton domon oto daho tuedi oto dahoe yeso
kogudu do ota yeton boto akwado boto avivi boto avihondo domo show oto daholo ekeme ye ve o meretindo o to ohume le ekpozun adokunongbon onu akwegegenu eton le ton dalina ogan dropome we ye henjefo jaya do otane rie olon mi apostle wiwe le po hulengan le po na chiwewe ko yi abosu miton to ego angeli hunkunono de soze osanu de daga taidi gilise daho boze dlen okume boto didomo lewe yenayi hukuno do don Babylone oto daho lo dlen oto do ye ma soto na mwe gbere ba ogbe ajalan hoto loton hanjito leton fonkunto leton opekunto leton ye manto na se to egba gbere ba asiawato le anawato le onu de pepe ton heyin ye mana mo to hie me gbere ba ye man soto ogbe gilise ton na se to hie me gbere ba hihon zogban ton ye man to na te to hie me gbere ba ogbe asisuno po asiyoyo po ton ye man to na se ogbe asisuno ton ati asiyoyo no ton ye man to na se to hie de me gbere ba na ajowa totu ele we ome gbogbo ayigba ton le na ohun to ewe ye yi do klo akota lepo na oho eton mewe ye mo ohun yewe gan leton me wiwe leton po omehe hu to aigbaji lepo tonti bo neinu dabla bo kwakpa nani weindo tade na de le to file to ekeyin otaku ehwe lome to ekeyin ogungbe si bibeli me he manti pali to bibeli ovogbe ton he yoro flancher ouais eso remi mon siso nume ekeyin we taloton bo mina mi medo apa weji apa titan mina do dilodo ekeyin omuyan abi depo abi nuhe na jegodo na vasudo Babylone ton to mereto akotale mereto ayihumele bo mo ichiwe ewele bo apa we to mina yoro depo kabi o nuhe na tonson ereyin ohwe dida Babylone ton lome ran yereyin Babylone si meno alokondo poton le retin to akume bo boya to jo ha enele so tipo akumega na we ganyo monukun me je yegobo me wona ni ando monukun je yeme ni gbigbo kunu to ma don le hiawe a e man kan yewe nu gbero to we ta lo me mina modo ye de tana ajowa to gbogbo le nu ke do yi wa le sika eton le owura eton le o ganve eton le o nu wano eton le o han honu le teme bo kele dide nko doro to o sede wa yi me dogbon ekeyin oweta
o afọ o fotonu kwa we loji do muno o tore fondi botonu kon yi to nu yiwa ton leme kele di ajo kele di yewe ma gbaho kele di yewe ma do ya na me in kristo le we oto chinton oto ene yaga bodo kore du nokpo ro ran egeyin o me tindo gbigbo egeyin vasudo ton enero bo ni domlo mina komona chan e makate so jodomlo mini deta na do apa wejine ntoli mene nyo gungbe lo ya yen mate so hiye ganji toli ndele o hogbe dele timbo ma o sekpon bo yin domlo titani ento ye monto ekeyin o holojine o weta lo meni shigba nai didona mi domlo mehedo to ni do senwe gbigbo do na gbetole àti akunle mo me so do nukun ni khia ni bo khia to wita lo me bo me so do o zinzin ni bo mo nukun je mo wi ra ni le me uwe nkodo dovodo e manyon mo di ke dovodo shigba o bele sun we gbo mi o lo to tadena to o nkan yi o we lo le to me boro je eheyin Babiloni akale tolo si o homegle we dida shiwe o ton leji nkodo asomo pan lo mlo o vokpo ayigba podo nu edime lepo nu gbo edo mlo shiwe o so edo mini yi bo chigba shigba ni do mlo to gan le na kanda rota na shiwe we dai e na yinu kon to mo na din mo na kan me na we mi gan no ro gbe lo me ukari mi ba moto imu ukari mi ze industry lele da imu na we aka mondo na we mi gan ba iro iho ile ma ba ide ne de pepere ye ikogona son gbigbo aga lo ton lo de dide o holodoro uwe ni gbeto kon mo chan igbe ndile timbo mi no ho bo ni apon kaka ndo irondo mo fite igun kaka bo yi gbodo ine na ro sigan ba si we wenye no dodo gbigbo de le to aso wa ntoli so de nole mi na ho he mi na tindo he we do mi na ho nole de pepe se mu gbodo mi monzan shigba e ma he ko pe na wa na mi de pepe ma he ko pe na wa we ni mi pon zizan he gi o ho kuno ton de tana teme ye ma de tana do moto e flancher si o awa gbeji mo edo avole o ganvele o panule o nwe o hanjinu le ajahan le boni mi komo chan nwine le ma nyina kanene shiba wenwe aika miton eteru nwine le go boya e wajo wa nu bo mere wa bo yindudu asiwe bo yindudu agban yo me abi pan yo me bo se ibo ma se wa me po yon to klade nwine no he wa nyan de no he wa enu he nyan aka me de no kwa fun ka bo tran wo do koran ide me de no do ken ide cho ma hende wa ma hende je ni e do do ya ro mro ai ka mi to ma te do wan ina Kristo ngo nwene le mi wana no me wana no me vive che ro pore we njason fide gbedo bo ho we vi ana mbo ho we vi am mi ro we vi no poto fide atero ho we vi ana o me ho we vi aro o glacier we ro transportable kaka jegbe e manjo mo yin sumo so kan mi ro se glacier me to ana mbo toli mo ro so de love ko egbon chiwewe jone ni pere to klache le me ni pere hen to klache le me mo je ndokun wo hofo uwe ni mi akombo chan mina gba mi de me pon nu de yegan de mo yi to kungbe me si hi alogbe egbon fo na de mo yi to yo fo gbe me de mo yi kungbe me e to di to hi am no ai ha mi ton e ma dura teru no le de pego ni we afopa de ni we afopa chingan ya avo super no le nde mi gan do wo hwe ai ha mi to ma dura terego we no mi mo me de to ku do me mi no so ya wi igbo ma mi no ya wi igbo ro kwalo ba to ri do na so je so jingbo
ina do wa ndo mi ehio ni ina wa ndo ina wa ja bo eni ro sin budi jate bo plan me lo je fi do bo hoyoyo na de me de ma do pon bo mi ni ma dagbe ni le mi kun me de si ogbe wa ayi chementi wen dokasi when they do kule avode tona asuchi osile avolo le we eziwa buto avivido beto dagbe le nko e ma chero chiwe we ni so mi sire yeto avide vi kaka mele do munyo fi de pitate bo do we kan pita bo pita wa bo de pita do wale yeto di to hero pon we to he na mi we do de pita so heji fi la wu bo te chorote e da kwa iro chiwe we so se afigbe nítorí je we mo asun dagbe ton we mi na do yi pon de to fi mu gbọ́dọ̀ atokun chiwe we na mi ni na mi pepepe mini do wa ndagbe na nonso nandodi mini do wa ndagbe na nonso mi fli owe ta deji ogigbo kun ton kokon na mi je bo ndo hia to sede o so de wa yi boro le npon leji boro hode we Kristi Jesu do didona o apa jire de we do ni na ho na me de we do ni na eta idi o proverbe bo do romlo o ye ma ni nana o medahode bo ye do ni tọ́jú nlole bo e ka wa je bo e ma tọ́jú nlole e ma zan dide e ma yizan dide jero eto sinsan o waya bo me de yin me glo eton le ye be ahwa bo jenu tro de jiji bo Kristi Jesu dodo o me de zero ten lo me lo ayu e bo do wa bo etewe to si se do gontali twe nu he jodo na wele na ma ani kokona bo pache do ejibo bo yima po no so to lepo na we ado sinsan po ya wa de tana de azan no poropogun ma se we do mro yawo me ni lo de ro se do chiwe we do domo o awo me de du do teme no domo le ete bai yawo bo yi honsu me de du ahodo me zero ten lo me lebe na mo ye dudo kanche me he na do ko ye dudo kanche e na do won foto e je me de vodo awo we dudo kanto e do che won chanwe bo mo e bai do ni bo aho bo depo sun nuhe yedo na su akwe aho yedu do e do na su po eton e depo ton son ye me e depo na ye bo adodo ntori lo mlo o ni o kan mi ton wa gbele ho me do mi bo yi no ten lo so mi bo yi ten lo me so mi si mi ma do hino na do ileklegba mo ma so do hino na do bi orun yan na hwe mi sigba me de mi jona le me de mi de aholopo na le ye wule ye he na do mi logo we Kristi Jesu do mlo beto ayi ho me fiton le ye du awu yiya nkan mi we yin ho ton le bo ni mi na mo tan ni mi luku sin we ma me o ta foton kunopo bo na bele son afo eton titan do je afo chanton autant de webo Kristi do ma hia do gungbe me toli ma vo hun we ma gungbe benton ayo o we ma yo fo beton me pon hia lote we do hia romlo we minamo atokuno de le tito ayi gbaji fi bo edu akwelo so mo ye ma nchi we amu ye nyu alotun nandodi ye nyu alotun tuntun yeton ena de ton son tout clair ne leme nu gbero ena ku shiba ye jelon nu e do tun alo na nonzo me ne le ma mo hun gbango Kristi dali ohun e de le ton na hun le ye pepe bo ye je okun no sinu ko ena so mo ale yi e me nyi wedomu owe okun no ton ho okun no ton wedomu ntoli mi we Kristi ton le ni mi ku to Kristi me mi no imbi okigo o budget en Kristi ton shigba me ma ku to Kristi me le yele no yi tu klate bo tu klate no you know abe e ton son flen gberopo mo na be e je chiwe we sinu ko bo e na ze we ma e to mo na pon nu e wa dagbe wa na yan wa na we chiro
ni emoro dagbe lo jan e wa su nkan nkan hunle ton son mi lo me e me yin we do mu we do mu sigba man ran pon lo ne go ran do ma yi Jesu na nkan ba yi ne na ba yi lo ran so do kwelo no go je do na yi kwelo do wa nko mo kwelo yi na yi do wa dagbe la lo ya do legba me we no klo gbogbo to supporting e o va su do gbon klo e ni lo dali we so je we no de le mo tin mo no do ngbo ni lo ton bon ite mi na de ton son flin do kando o ho gbe mi to hego mi na mo lo soria ota ko iwe awe lo e do me de to aso yi wa agbigbo lo le po wa ta gbigbo ajo yi wa to yin we adokun to yin we ma du ago yin we ma no ki go me kaka bo du akwe kaka bo e do me po wa ta we na su lankan a donu awe nu re yin kan bo e wa to po to gbigbo lo po we no mo lo nyina wa to de magan hongan boni mi jo apa ene do to ayi home yo we to krisi me bozi awu lengbo tondo bo home ka yi o halale yo le lo su ina so nko fu lo to nu eto awu pepe di de ho lo do lo we ni mi kombo chan ina mo lo be to di pepe pe agun me ya abi o ayi home me de pe ma hongan so home gle shi we to dali me de ma hongan so me de pepe ma hongan so mi nko to apa français gbe to me lo ho me gble lo we nu e na lile do Israeli do ho me gble lo jiwe we na igbe na do e na bam to me do Christ o fun gboro po via vi to do Jerusalem jido amanyo we nu e wa dra we po ma wo to ada we po na do wa dagbe na we e do amu na viva we bo odo o ho to e ado dai o bliki de pe ma no bliki de pe ji ojo na ohe agba tintan igba agba awito bo yi to take pon dina lo gba agba tonto bo era so ajo bo ni mi pon to ple po mi na mo ro nu nyina kan ta won yin lo mo ro mi ninu ayi gbaji man do Kristo ngbo mi we na hode do boya mi ro mi de do yisinu bo e maka me lo ma yin yisinu ngbo nkodero gbigbo kun to ni do mo ji hi amero na ro do son sin vlume wa hi home na ma ni sigando bo son ekeyin o home gble popo e dida ene po tenti to Jesus sin nko ma so yi nko hun kan mo mi ni hore baba to Jesus sin nko mi mo ro ekeyin o sohia o ta ko ehwe awe lo e de ta na reze dogbon o ko dida lo si nu hen ehenje depo ehenwa beto eta yi homeji ati beto eto akume bo mi moro amade me de pepe rovo bo o dede mi gan ho we no shiwewe wale blana mi pataki akunto e won le mi son o aho wanyina no ayi hon eton le popo atasi to Jesus sin comme won le mi so wanyina no ayi hon eton le si o vokpo e de mon hodo me so yi ni gbeto ajuwa yi ni oku aplan me ni utu tike ayi hamiton ni seson nu ni lego mi na zan to ayi gba pepe shigba mi ma zan ro gba nkume na mi ma zan bona do ki alo nyewe sole mi ma wa u no zo mi to we no wo do bo mi le ma do o jale nu ene ran ide poda ho to agunme gbe awu wan bo me de na jire me de ro me de go amamo e moto lele he wa be chigan lele we do asanton di ebe fi emi na foro baba ho de na agunto de agunto ton son nu kunti ton da ho ene me to Jesus sin come de agun vile ton son nu kunti ton ene me de ton son tofu azin tofu si ogbezan ene me ntoli agbasa lo pa ta ina mo be do azin we be do be yi se no shigba ni apo yan mo tofu egbezan tofu ye ma do chiwe we le ma santa baba to Jesus sin come de agun vi support ton son ale energy bo ren wa ri ron me na gigo to ekere si bo to acheji to Jesus sin yi come we hold lote ni share nto si se do be ma so gbo akoba be ma so ba yi le ba ma so ho le ba mi wona e ma yin we do ni ayin me de bo gbigbo kun ton kokon na we nu gbo wa do kokon na nko do pon do ni le tin bo eno yi ba yi bo ni e ba yi po dugbe lo lele ayi ha mi ton e mu jai ye mo so mo vivide jero ni mo e mo yi mi mo we ndodo
edo yi no ki gbo kuno ton do am nu eyi wa ni shiwe we ma teme o pe to ran di o wa lo we nu yi wa de pepe a chen yi wa be ago e yo kuno sinu kan bo kan mi ro be pa ki go ran shiwe we na we do yin do a chade no mi si di bo to pe bo mi ka ran do di o so pe mo pon bo ni me mi ton le kule e lo e mi no bla tabli e bo na do mi lu ako hey mi ma no mro mi to chicha po gbigbo okuton po mayun on ho de do si we ni ta hin won lo po mi ton le na ma mini fian ki kona nwi wa ne le de ma na ki go krisi na do no klichan ta di ma o sin vi bo na do yon nwe do na ya dije mi ton le nwe do na ijire mi ton na o ho me na ndagbe wiwa na ki go krisi ton ma so yin kon gamo mi ndo do che bo ndo do me kulen kan to krisi da ho Jesu Kristi e so yi wede vonu to chire mi ton gbe po gbe suge po e da